Agriculture ya song betul lah bang. So press meet kita lah. Nanti tu press meet dia kau itu antu itu kau itu juga. Lasi lah bang. So press meet kopi apa sih kita angkor malu tu. Tapi manhajong agriculture ya song. Tapi Anusuchiत Jati Yuwa Chhatra Parishad. Tapi di masa student bilang itu song thom jilang sih. Delhi orang sekian dampen. Hadap isi memorandum pagi orang ko kasi memorandum kopi tesi pagi orang patang te la so orang tesi anukru arsik jit tempat kami si itu makadam patang te itu schedule class atau schedule drive atau mane cokumar group ilong plan mo asak su si sak ko dia son kita long kasi details itu memorandum ulab si memorandum ni di ulab ni tame memorandum subject halat National Commission for Scheduled Tribe Chairman Pan, dan Law Minister Vijendra Kumar Singh office ng pagi dalam subject bang dia, kalau subject kan cakap subject kan itu juga alam kita hidup. Kasi memorandum subject yang lalu ya, review of the government policy of reservation in promotion for ST and SC with consequential seniority in Group A service under the state. OM number AB 81 2023 58 dated 18 1 2022 of Pathology Department Government of Assam. Lat atau jalan ke subject lo, pertama tentang non anton dalam bangsa orang kita nama. Besar pertama tentang SC mati ST pan punon constitutional orang isi reservation patik kilo. Kasi hala bangsa reservation na ating si lokacare hin punon chokoman kitlan hin punon ilitum ST SC tum tabe kana bar side on dulu. Kasi non la ST SC la bangsa bar side ng kilong itu lagi itu Indian na constitution ng sinakit kan. Indian na constitution ki mahud. Indian na constitution kita ko si schedule caste atau schedule tribe kan si reservation si kota kita kilo. Kasi hala bangsa kota teng si itum keporhia hin punon mati itu sakuri kita ni punon itu amun itu ni apa yang ada di bawah lo. Lasi non ini tu nggak bangsa pesmit ke panan kok bangke non head John government of Assam pen isi kabinet keseparai kondo hal bangsa kabinet keseparai kono lang alang itu pathikdam ke John namke ST lapen SC akhirnya Group A service declare Group A berarti de officer rank lo, kemana engineer atau lo, kemana doktor atau lo, kemana kapal department of officer atau lo, kalau Group A service kita macam Tuhan, ST dan SC yang kita Tuhan, seniority bangke pakai cek, nanti pak bedet, kalau sonsi, kalau bakso kabinet discussion nong si patik untuk kok, kalau bakso seniority itu inglong so seperti itu, schedule class tu kosong seniority itu dong mau petang teh, kalau bakso isi alam itu consequential seniority. Labangso consequential seniority isi akai mati isi schedule caste officer no schedule tribe officer no jong si alam itu seniority mantum de potang te akasik sak ko pipilo ke man ko potang te katok wejini ko di decision making long kami akasik sak ko di lason nak kasi itung kapte akisung kami itung cikana ko pola pen labangso seniority ka bedera jong itung la SC accredited officers tu ang bang anak hormu hampar ala bang so details kita memorandum mengulap lo lapen kopi koson le hopet ke labang so consequential seniority la pilih tuhan constitutional of sakit hati kondo si hala so ni pa man joma ni 85 amendment husi consequential seniority itu mana kita hati tu apang beta ilo so SC fan tonon promotion gitu lo promotion in reservation gitu lo Article 16.4 atik. Kasi Article 16.4 ke chokche Article 16.4 pen abat isi mai sia clause lati man thik pinang jijong se lang teman tame ST candidate teman tame angsong paru pinang ji senior paman nai kota isi clause thik pinang ji kusi Article 16A Article 16A long si 85 amendment abot si ke tabulo hala so provision ke consequential seniority kasi ni ru itu demo subject bangsa so complex set deep channel si consequential seniority potante inglong aso pen general aso
di promotion nam rappe tame senior ke inlong society man. That is called the consequential seniority. Kasi non constitutional amendment na hormi tangge report itong amendment cabinet decision long lason consequential seniority group A serviceman tumanti pabidet tuwang si anti tribal mati si inglong sutuan mane si kilangrem si discrimination map sini tumata kasi jadi tu memorandum kami tame National Commission for Scheduled Caste Chairman, National Commission for Scheduled Tribe Chairman, kemudian Hankang Pamilo J, laso hormu ka practice ke All India si practice bom. De consequential seniority ke All India si practice bom lo, te poi fit tame Assam long kopia posi consequential seniority a provision ban apa beda lo, batang tin nang kumimi. Kasi nitum government of Assam ke tudan bila lo 85 amendment te consequential seniority itu tangkok, kelas o te ne patukok. Nang litum cabinet long ciparai kami harap cabinet long ciparai lambang jong si inglong asu tumpan tapi halat sidul kas tuman kasih sektor ciaci petang te sidul kas non sidul tribe non Assam or lo India lo lapen reservation hormu kota hormu ke constitution itu apa hukum nang dibi itekan apot halabang ke nang litum cabinet Ini nanti cek dulu keputusan. ahok pet ke kasih cek alamang lo hodak bang ke aku sesuatu ko litum hala soalni Delhi kita mani kami alang itu man 11 o'clock appointment itu kan sam 6 aja tolong di posisi 6 tolong lo bukan te ada ST tu makisum SC tu makisum alang itu hearing duduk jiklo jodoh pada kompilasi hearing duduk masih hearing alis itu kulit duduk masih korpai truk kan sam 6 tolong lo masih alang itu kan memang nampak sih dia alam kan lo itu long lo kisung alam kan lo masih alang itu pulau je offline kami memorandum itu coba tapi portal tadi orang portal itu online kami kami itu campaign dan register nanti setelah kalau portal itu online register itu masih hal bang soalnya itu campaign nanti yang selang itu mau aku itu mau siap call itu tulang isi hal bang cingwai itu tulang cingwai nanti hearing itu po kalau so hearing itu tentu kami labang so consequential seniority Kimima, Hinoma, nanti lah anak ni kan Assam long consequential seniority itu pomdam dari kubu sepadat mah langsung putih angkol lah langsung di kanji so alam cakap siapa yang masuk